pemerintahan. Penetapan ketelah modal lah yang radio yang macam KAPWARESOU balan sekarang musik atau KAPWARESOU lab yang kaya ni awalnya harus coba awal bentuk nalalam belas state kalian memojo government, national or local government. Saya harap karya Kuyawanis orang kisah ko pong labalab Honorable Nelson Joseph o yang komisyon ko pong Kadkadaur o saksit floor leader o Honorable Kadkadaur o dan Chamberwood Pohnpei Chorus Chamberwood dan Kalal Maslikan Kalal o Wakan Maslikan trial cut dan trial na openan trial floor leader Kalwal trial na top ngalawan speaker muna ba niyang sakari tungal sekretary When one can come in, Mr. Speaker, one Pwuhng Mesang Ranwat Wasan Yanamanam Wopil Ranmau Korusia Melil Mr. Speaker ni Muniban Muagum Kubura Kasamuna eminent ulen Pohnpei kasambal yay matalinim. Angan pro ole cho kasamu trail wawong matalinim. Kailangan speaker, kung kubura pa, munita niyang patpatwa, ingkak patyan siya sa kartang. Kita ng wawa. Ito yung kartang kung komis speaker, lower, hanang po members kan ko. So, nalain, nakalamin. Yung dahil ng rangot. Ika pesa, mana ka mayay net pelari iron saya batuannya walaupun Charles Momo kailangan ng promo Senator Redmond may other point of privilege ang Senator kan Hibilman niya isu yang child may siyang rangot ng kalari speaker man Chanchal makamagit yumi ay pwede yami karyaman per tabang kapantala matrail what ibig segera keperakan opegik challenge wapali ng kalantar karyaman Chanchal kamagit challenge katiyan ng issue walo ruang lang kasunod kan o resolution kan makaros sabul mandi at dengan kiran sumau tay katla mo pan po na sa floor leader. Privilege my Mr. Speaker. Kamu unay ban padyan kapulakan na ingkak padyan sa ato yan nilang wala pa ang kuno my Mr. Speaker want to melel floor leader o ano percent padyan kapulakan nalay mani mo mga nakap Mr. Iron my Mr. Speaker nan sa matay session ni malu kosan na do buku wali laban yari isa ako tatawag ko din kasan din sa matay calendar I mean wow kara-kara ka market maluwatan kak place pil obu wali sa ayo na Mr. Speaker
Dahil kumbalma dito. Sa Pahrek, o ban po na sa Legislature. Madam Speaker, kami kita pergi suspend order of business, suruh kita ban order of the day, kami report. Chancellor mo kamu kita beli. Koros Pwuhng kamu kita masani huwa masani show. Kamu kita paita lagta kat pan order of the day standing come to report. O ban po na sa Chief Clerk. Standing in the report number of V6AH line promotion relating to special education employees, sang salmigin Ben po na Finance Melul Chairman, Carl. Kailangan may Mrs. Speaker, itong alwa sa ba, Bangko Bromo, Bangko Brogan Chorus. Itong alwa, 1, 2, 2, at Bangko Brogan. Ikalkan mo pati ang child Melil na alam mo, Mr. Hirons. Mrs. Speaker, Pahrek, kamagot maluwat. Kailan ka kuya ko puro standing kami ito report o bukod pa isak silula manlari sa glima. Kamagot sa Pwuhng kamagot to, Pwuhng masani show. Pwede ay paita ka bangkat yan at masya. Chairman. May Mrs. Speaker, Bangko Bromo, Bangko. Mr. Speaker, tadaw ko di bahan pa ada kami din sa kami din kamarain. Epit kawait pen apali special ed mesudiyang padawan kalawak mau kalautan po ng rail. Mr. Speaker, sa kami din kamarain luwat ka manatar standard photo bagi silisag payo laban niya me eugiyang sa gambang kamara sa umagamitin mo pangkag uto o kawit kultan murin ka manamantan sa nga report o
money robot ranwat o pagkabay sa silula man niya. Alam may Mr. Speaker, money we have federal program to Israel kan mapapali to kasampal word na sa Madrid state into one committee kapadabat ya yang sa Madrid director kan into one committee kapadabat ya yang sa Madrid director kan marain o i mapapali kawit kier kami teme sang ni kecil-kecilan kembang nintuan Riau Yume wan Riau Yume national sepul laut kembang kamarain nintuan moni kan magana pali to token bawat but pano sila kita buka Riau sen sili sa Riau nan pena mesansal namanya ma monuat apan kakapali o apan tabala 45% pamia sansal meranwat apol ben palu nantian pada enka kolang kawit kan memia terin kembang kamarain kawit mawan moni me rabana nane wen ka kolla apol ben contoh tau pukat len di September silisek apa pengkamatin kamarain o utung ata kawitin matay kampan kamarain melel director o chief mapa wali division mo nan aray tungal kaw na batan budget ang riyagatri sa kwano pugaytier me iray tunta tau pukat nan paran monuwo ang 45% pan yang patolong pan sektor 2 je tonto tong koros meapul pan kembang kamarain apuen ka koleraila muren masilisek olel September silisek awan monuwat malwaden ka kamanat wanan riyagad lumabukir riyasak silu puegi wewe penawat my Mr. Speaker asam kami dikapatapat kawit malwat and ka kamanata one monwat when ka kapali railton what man kasalata puente nintuan kawit in para bilsong wong national government dosang nan government ya tatangkan marapa pali state government Patuala perangkat patuan sawas